agsadyang tanggap kin sakramento ni matrimonyo. Nil Isidore B. De Jesus, amanok nangan Sindalan City of San Fernando, Pampanga, at Maria Claire A. Vergara, amanok nangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal king May 3, 2026, amaganap king Virgen de los Remedios Repository Chapel, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Nung ninumampu kaya katamoy nga timbalong na numambage, amalyaring maging sumbagal king kasal daring mesang bitla, sukat dang ipabalo king kura paroko o king opisina ng parokya. Kaniting banalamisa, yabetalak kaya katam panalangin, ding kapasalamatan ng balayaning may papastol, lalong-lalo na ri Annalisa and Edsel Villapando, Miss Corazon Nicdao, Julie and CJ Cabalya, Gloria Matic, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Jen's Chocolate Store, Nelson Drug Store, Sweet Avenue Food Services, Dolicanda, Cherry Gamboa, Lourdes Escoto, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Alan Tapion, Kambeda Puring Karelang Pamilya, Andy and Rose Patduking Karelang 28th wedding anniversary, Florencio and Miriam Daksa, King Karelang 25th wedding anniversary. Makapasubaling kayadwan ng dari, Alice Samya, Mr. and Mrs. Anthony Cunanan, Julie and CJ Cavalya, Eduardo and Regina Gomez, PJ and Fatima Gomez, Rosie Gopez, King Aldo ng Kebayitan, Jade Ganda, King kayang 58th birthday. At King Kaladwadari, Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Among Fer David. King 9 days ng Reggie Tayag, Josefino, Gregorio Jr., Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Tatang Mau, Rosenda, Marcial Sr., Milagros, Ruben, Arturo Sr., Marisa, Isabelita, Josefina, Amalia, Venus, Clarice Hein, Delfina, Hilarion, Dalisay, Danilo, Ustino, Chofilo, Mercedes, Bienvenido, Rizal, Reynardo Sr., Joseph, at din sa Blancaladwa, King Purgatorio. At chuta mo ngeni king katlungal doning pamanyubling mebye, anting metong akawan, makiabi at tamo kin dalit at pamuklat. Cristo, Pasqua Niño,
Makatipon tamo anting meto nga pamilya, kinlagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ing Dios ning kapanayan, amangap no kaya katamo king sablang tula, ampon kapayapan king kasalpatayanan, kapamilatan ning upaya ning banal a Espiritu, mantabeya kaya kayongan. At kaya ka timurin. May kipagkwentuya, karing adwang disipulong bigo, at king karelang pamipagkwento, ikitda, at penamdaman impresensya na. Ating milagro, king pamakipagkwento. May kadoy ning aral kaya katang pulutan kaniting kapag masusyan. Nya batang maging karapat dapat makisulo kindulang ning Ginoo kaniting Eucharistia. Sadya tala rin kaya katang sarili at misan pa anyawaran tamo yung pakalulo ning kaya katamong Dios. Karing kakulangan at kasalanan ang kaya katamong arapat. Mitmong kapakumbaban nga tamong sumisi. Aminan ko, Kin Diyos ang mapamakalulo. At kaya kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamisit, pamangamano, ang pampamanyapat king marok. At king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapuko kinwa na kapilan mambirhen, karin sablang anghel ang pambanal. At kaya kayo kapatad, ing panalangin ko king Diyos sa ginuta mo. ing Dios sa mayupayan totoo pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen.
Manalangin tam. O mapamakalulong igpami, tumulay sanang emunano ing balayan mo busal ning mi bayo ng pamibiyebye. Banring sablang mi pamatulan king pangasublina karela ning maligaya mong pamanampun. Manaya lang mipnong kapanaligan ng pong kapasalamatan king aldo ning pangasubling miye. King kapupusan ning panahon. Iti aduan mi kapamilatan ning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pon magari kambemo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro daring dapat, ding apostol. King aldoning Pentecostes, tinalakadya i Pedro, kambe daring 17 ay apostol, at nga nang migsalitang masikan, karing tao. Kabale na Hudyo, at ikayong sablang manok nangan keti Jerusalem. Pakiramdaman yu ko, at ipaintulot yung sabian ko kay kayo, nung nano, ing kabaldugan naniti. Tingiran nyo iting sasabian ko, memalen ning Israel. I Jesus ning Nazaret, ya ing taong tinubod na ning Diyos. At ing kayang pangatuburan king Diyos, mi pakilalang masala ke kayo, king kapamilatan daring mala, ding makapagmulalang bage, at ding waga, adepat na ning Diyos, king kapamilatana. Ikayo mismo baluyo iti, pablasang keti, mismo busalyo, karin me palyari. Ing Diyos, king sarili ng kaburian at kabiasnan, telagana ng makapauna, king miyabiyeya e Jesus ke kayo, at ikayo, peteye, inyang pepaintulot yung ipakure king krus, ding marawak ataw. Dapat pepasublianing miyening Diyos, linigtas ne king upaya na ning kamatayan, uling emalyari kapilanman, ing bihagane ning kamatayan. Uling sasabihan ng David, inggil keya, ikit ke ing Ginoo, at yuking arapan ko kapilanman, at yuking dane kong wanan, ban eko maligalig. Pauli na niti, mesayaya ining puso ko, at ing dila ko, daralit yang mipnong tula. Ing katawan ko, miyat danan niya namang matibe kapanayan, uling enaka o eka paing gulot, king kaladwa ko, at eme peboren o paboren, king labwad daring mete, ni emo ipaintulot, king ingkekang banal, takman yang kasiran. Pe pakilala mo lakanako, ringdalan apainturo king bie, at katman mo ko king tula, ulinining atyuka, siping ko. Kapatad, naalingad ning ninuman king i David kaya katamong pipumpunan metene at mikutkot, at yupabusal tamo ing kayang pansyon. Antina ning betong yang propeta, at balo na king ing Diyos, pengako na't simpakeya, ing gawaning kayalili na bilang ari ing metong karingkeyang palipi. Ikit na nang makapauna ing daptanan ning Diyos. Inya ing kayang sinabi, makainggil king pangasubli ng miye ning Kristo. Yakabud itang sasabihan ng mi paboren king labwad daring mete, makikatawan yang etakman kasiran. Binangunet pe pasublian mebya ning Diyos, iti mismong i Jesus, at ikamingan testigo kami. Mitas sa king wanana ning Diyos, at tinggap ne kaya ing banal ay Espiritu, antimo ing pengako na ning kayang igpa, at ing akakityut daramdaman ngini, yapin itang kalam, at
tugtog ng labis-labis kaya kami. Ing amano ning Ginoo, Salamat Diyos. dalit apakibat, ipakit me kaya kami o Ginoo, ing dalan painturo king biye, idalit tayo po. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling kaya ka kong magsantong. King Diyos kakong sabian, ikay kakong kabod o bukod Panginoon. Ika Ginoo, ing bukod kong pibandyan, ing tula akakong pagnasan. Karinggamat mo, Diyo mayap kong kapalaran. Ing ginuyang kakong purian, uling kako babiyayang mayap akausukan. Kakong kaisipan, kayayang tatayran, busal naman ning kabengyan. Eka malyaring kalingwan ing Ginoo, uling paratiyang atyo king siping ko. Matatag ko at mauugon. Inya in puso ko masayaya at matulaya ing kakong kaladwa, pati pamikakatawan ko panatagya. Emo ipaintulot imiras ko king karinan daring mete, ni emo ipaintulot king dingkekang kakaluguran, dungdungan de ing kutkutan. Ing dalan painturo king bie, kako papakit me. Siping mo at yutulang alang kapante. Ing sahop mo, magdalang tulang alang kapupusan.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Ing ausan yung ipa, nang manalangin kayo, ya ing Diyos sa mamatula alang pamangabiran karing tao, agpangking depatana ning balang metong. Uli na niti, gamitan yu ing mabilog yung biye, kediking yato, apan samantalayong tuknangan, king kagalangan keya, antimong ipayo. Uling baluyo nung nanoing meging bayad na, ning pangatimawayo, ketang biye alang kabaldugan, aama na yu, karingke kayong pipumpunan. Ing meging bayad na, metong abage, amalyaring milako ulaga, kalupadaring ginto, oring pilak. Mitimawa kayo kingalang kaparang ulaga na, ning sakripisyo ng Kristo, amay nga ring metong abiserong tupang alang dungis o nanumang kapintasan. Pinili na nening Diyos, bayuya pamela lang ingyato, at mi pakilalaya, kareting taulingaldo, alang-alang ke kayo. King kapamilatana, maniwala kayo king Diyos, apepasubling mye, at pepaligaya kaya. Inyaing kasalpantayanan niyo at kapanaligan, makapamisan ngan king Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ing maya pabalita. Ginong Jesus, linawan meke kami ingke kang amano, at palablaban mo king lugod, ting puso mi, kabang pakisabihan mo kami. Ing Ginoo mantabi ake kayungan. At kaya kaan timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. King aldo mo ring ita, ing mumuna ng aldo ning paruminggo, di nga dua ka ring alagad, papuntala king baryo, aaw sandang Emmaus. At inyang 12 kilometro dayo manibat Jerusalem, pipagsalitan da ing sablang bage milyari. Kabang mipagsalitala at mikukutnanan, linapit ya i Jesus at may kiyagnan niya karela. Ikit de, dapat erebitasang akilala. Kitna na lang Jesus, nanoing pipagsalitan nyo kabang lalakad kayo. Tinok nang la, mipnulang lungkot, nga nakaya ning metong amilag yon Cleopas. Ikayo namong dili karing manok nangan Jerusalem, inge makibalo karing bage, akaibat-ibat pamong may nga palyari karin. Nanong bage? Nga nang kinutang.
pekibat da. Ding bage may nga palyari kang Jesus ning Nazaret, ing propetang mayupaya king dapat at amano, arapanan ning Diyos at ding sablang tao. Dinimandare, ring kaya kaming pamuntok kapari, at ding makatwanan ning balen ban ayatulan kamatayan, at pepapakure king krus. Ya pa naman ing asahan mi ang magligtas king Israel. Subali pa kanita, iti yan ing katlong aldo, manibati niyang milyari ita. May bigla kami king belitara, ding mapila na babaeng kaya bemi. Mintala kanu king kutkutan ng dinaba kamaranon at ere disna ning bangkena. Migbalik la at sasabyanda king menakit lang anghel, as sinabi karela king mabyeya i Jesus. Mintala naman king kutkutan ding mapila na kaya bemi at makanyan pining disnanda. Dapot erya naman ikit i Jesus. Kanita sinabi ng Jesus karela, kapurulyo naman naisip, hanggang eni eyo pa apaniwala ning sablang inula daring propeta. Ewari kailangan ning Kristo dumalan yang sablang bage iti bayo yalungob king kayang kayaryan. At selese ng Jesus karela ing masasabi karing sablang kasulatan tungkol kaya, manibat karing libro ng Moises at karing kasulatan daring sablang propeta. Miraras na laking baryong karelang pupuntalan at pepawagan ng Jesus king isundo na pa impamaglakad na, dapat pinigil de ngara, tuki na kayo pamo kaya kami, na kayo susulong, lalbog na yung aldo at maralumdum na. Inya tinukiyang sinalangi karela, inyang kasuluran king pamangan, kinang wayang tinapi at pepasalamat siya king Diyos, at kay bat pemiraso na yung tinapi at binyene karela. Mibuklat la mata at akilala ra, king iya pala, i Jesus. Dapat biglayang mewala, king panimanmanda. Ngara king metong at metong, inya pala bala mo milalablab katapuso, kabang pakisabya na kataking dalan, at lilinawa na laki kata, ring kasulatan. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak po, kaya kayongan. Malapit na pong mayaring kaya katamong retablo, ditak na ditak, ne po. Pakisabi ko pong mayap, nung pong magkulangan kayo budget, ko po mamingas keng ginto. Eye po asang la, ne po. Deng imahin po next week, piyesta, at tsunala, may traffic lang bagya. Pero datang la pong piyesta rin kaya katamong imahin. Yan ipapasalamat na ako po karetang hanggang sinaw. Ating kayong balong kurso, akwamo hanggang pang kalungob king eskwela? Akwame hanggang pang mag-aral, kalungob king eskwela. Andyan tumambay kaking kanto, akwame. Ating ko ang balo? Atin, tapungaw sandang Master of Arts in Relating Information through Exaggerated Stories. Master of Arts in Relating Information through Exaggerated Stories. Burinan sabyan? Marites. Po. Marites. Kasanting ng pakiramdaman. Pero marites siya pala kabaldugan. O ba't karakal mauhumaling, karakal mayayama, keng kursong ite? Ay, nung pong buriyong panintunan deng peka magaling, keng kursong iti, magdaton ko kimpisamban. Po. At chula ken ni peka magaling. Pota mo sinabing marites, o ba mo tambing negative? Ing kabaldugan It's balamo mo, it's pejorative, marites, magchismis. Dakala mauhumaling keng kursong iti, uli na mo nitang burida mong pakyalaman ning biedareng aliwan tao. Baluta mo po na we are basically, lalo na po itamong Pilipino, itamong Asians, we are very relational.
Itang the more we gather, the more we share stories. Parti na nening kultura, ing pamidake kwento, pamakipagkwento. Nya, may ginyamong bala mo negative, potang makipagkwentuhan niya yung meto nga tao, chismis ng tambing. Ating milagro king pamakipagkwento. Potang yung meto nga tao ay magkwento, not a good sign. Potang yan nakakwento itang pagdalana na not a good sign. Ating pong recent study, partnership na po ng University of the Philippines, sa po ng Department of Health. 5 kareng 5 anak, kaya nakan ngeni, kareng 5 kaya nakan, metong kareti, ngara, sinagi na kingisip na yung magpakamate. Mata siya 1 out of 5. Kareng 5, metong. Mata siya yung percentage siya. Yung sinagi na kingisip na yung pupusa na yung biyena. At metong kano kareng sangkan, bakit? Makanyalapanan daman din kaya nakan, uling eda sabi, itang panamdaman da, itang pagdalanan da. King pong Japan, atin fenomeno na usandang hikikomori, itang denganak, because of the pressure king environment, king family, king community, magkulong na laging kwarto da. No, bisang makipag-relate andiyan kanino, basta magkulong laging kwarto da, hanggang ng, oita, nano nga isip dang gawan. Masanti nga sinyalis, potang eda kwento yung karelang pagdalanan. Nyaking Ebanghelyo, aga nakakini, huling, rening adwang alagad, lalakad lang parayo Jerusalem. Nga na ning Ebanghelyo, kabang may pagsalita la, king mga palyari, Jesus bayana nala. Kabang may pagkwento la, parayo king Jerusalem, the road to Emmaus, nga na ning metong atalasulat, this is a road of disappointment and frustration. Indala na ita nga na, dala ning pangasira tagimpan ampong kabiguan. Ipagkwentuan dayong milyari. And then, di na tanging Ginoo. Nanong minuna ng kitang karela? Nanong pipagkwentuan nyo, nga na. Kung magtakakitang kutang ita? O ba kutang nita nawari balo ipipagkwentuan da? Balo na. Ipipagkwentuan da. Pero kitang na, nano yung pipagkwentuan nyo king kaban lalakad kayo. O may kibat la. Ba, ikayo na humupoy nga makibalo king hanggang milyari. Singsungane pa ning Ginoo, nga na ning Ginoo, nano waring milyari. Antiya mong magmaang-maangan, pero balo na naman ning milyari. Parano ka rin. O ba't pengat nanala rin alagad? Well, inginala ko, buri na lang magkwento. Reading disipulo. Bakit buri na lang magkwento? Uling potang kukwento mo yung milyari keta, kukwento mo yung pagdalanan mo, mekad lilino yung bage-bage. Maging malino yung malabog, maging mayan yung mabayat, maging bearable yung masakit. Nya pinewari po, deng dinanas mabayat, deng may bigo, deng ating may traumatize, atin na pong ausan debriefing ngara. Inggawan mo kanini, papagkwentuhan niya mo, nung nang milyari kaya, paulit-ulit mo kaya. Wari po, tapong makipaglame kayo, makanyan mo naman igagawan nyo. O nanong milyari kang ma? Ay, ba't kanya manang mengan, potangkay, linuklukya mo, pepainawan potangkay, datang no na naman rin alawang bisita, nang milyari kang ma? Ay, kanya manang mengan, linuklukya. Hanggang piulit-ulit yung kwento, mekad maging makapasno. Uling king pa makipagkwento, ating milagro. Nga na ning Ebanghelyo, ibuklat la pamisip, panimanman, at di kapali la pilubluban, king pa makipagkwento na karela. Miracles happen in shared stories. O ini para kanako, ing redeeming factor dareng marites. O buri na po sabihan kanya namong, pwede tanang may pagmarites.
O ba mo ali? Pero, at yung intention. Ing Ginoo, inyang may kipagmarites siya ka rin ng adwa ng alagad, uling buri na lang pamasalan pamisip. The intention was good. Ngayon, makipagmarites ka mo, uling bisa ka manira, marayuya kaya tangamanwana ni nga pong Ginoo. Atin palang good marites. Potanging taong bigo, in taong mesira, tagimpan, pakipagkwentuan, mekad, magdalang kayapan. Ako ating kong reservation, potang sinabi dang, don't talk to strangers. Dindam yun po ita. Don't talk to strangers, ngara. Lalo nang yan yung panahon na ini. Wapi naman, piligroso yung makipagkwento ka. Yung metong kong kakilala. Lepitan yung metong tao, kaya metong mall. Inyang may mas siya, lanem pera. May budol-budol ya. O may kipagkwento ya, kaya nakakilala. Ating peligro, kaya pa makipagkwento, kaya kakilala. Pero may kadatin mo namang grasya, kaya pa makipagkwento, kaya mo kakilala. Bakit? Huling nengkay, nung nino pa rin mo kakilala, ila rin mapanusga. Ila rin makasadyang makiramdam. Eda ka husgan, eda ka pa makain kilala eh. Potanging kakwento mo, balo na naka, may kade, pamanyaring kwento mo, kaya isip na, may husga na ka. There is, after shared stories, ngara, when is a stranger no longer one? Kapilang kanuing meto nga estranghero, inge mo kakilala, kakilala. Impakibat, after a shared story. Potang may pagkwento na kayo, may kilala na kayo. Potang dinake yun na yung biyeyo kimbalang metong, may kilala na kayo. The opposite is also true. Potang din kaya kang kaluguran, din kaya kang pakamalan, makipagkwento kaya ka, you become strangers. Mo no kakilala kasi yan ako may pagkwento. Nga na po ning metong writer, Michelle Maros, meaningful connection is formed when we bravely share our truth. Buri kiyang pikapanitang, when we bravely share our truth. But you have to be brave in sharing your truth. Kasi mas mayan itang sa likod mo na mo, king pilubluban mo, yung panamdaman mo. Mas mayan itang salikot na kamo king sarili mong kwarto. But when you bravely share your truth, meaningful connections are formed. Makanyanyang pepakilala yung Ginoo. Karengadwa ng disipulo, king metong ay estranghero. Bigpakilala ya yung sinubling mebya Ginoo, kay nga kakwento dang estranghero. Kareng taong pakikilalanan mo, pakisuluan mo, pakiramdaman mo, pakyabayan mo. Bistaman mapilan kareti estranghero, akakarungot me ing sinubling mebya Ginoo. Easter is also about seeing and meeting the Lord in a stranger. Ating milagro, king pamagkwento. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang lubos mayupaya. Di na lang kimban mo ang pongyato. At kang Yesu Kristo, anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ni Banal Espiritu, mibait kan mo na Mariang Birhen. Linasa lalam ng payong Ponsyo Pilato. Mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka rin mete. King katlungaldo, sinubliyang may biye. Paypaytas siya banwa, makaluklok mo na ng Diyos, igpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan man keti. Bamukom karambyempo mga mate. Sasagpan tayo ko Banal Espiritu, Banal na kapulungang Katolika, pamasamak din banal, pangapatawad na rin kasalanan, pangasabirang meding mete, at kimbye alanganga. Amen. Manalangin tamo, king igpaning Ginoo tamong
sinubling mebye, ban para kaya katamo, ing pangasubling mye, mga baldungan bayong pamibyebye king kasalpantayanan, at kapanaligan king maragul ng pakalulo, ampon lugod. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mula ring panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo la rin panalangin mi. Para karing sablang Kristiyano, ban itang migligtas karing Hebreyo, ketang pangayalipan da Ehipto, iligtas niya naman ing balayan king pangayalipan king kasalanan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo la rin panalangin mi. Para karing mamuntukan tamo at para king bansa tamo, ban kanita kabang susulong tamo naman, king kametungan ampon pamagsarili, sumulong tamo naman king kasalpantayanan Kristiyano. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo la rin panalangin mi. Para karing sablang atsuking sakit at karing daralan kapag subukan, banang apakilala karelang Kristo, king ing kasakitan ampon pamayla sa king krus, painturo king ligaya ning pangasubling miye. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo la rin panalangin mi. Para kaniting balen, baryo parokya, baning Kristong sinubling mebye, miya karing puso tamo, at papanitilya na katamong makayagom king lugod na. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo la rin panalangin mi. Inuring kaya katamong sariling kapagnasan. Kambeda rin kaya katamang panalangin, manalangin tamo king kapayapan para king mabilog ayanto, para king kaya katang balen, pamilya, at sariling pilubluban. O Ginoong Jesucristo, king binyag, linabas kami king kamatayan ang espiritual kambemo at sinubling miyuman king pamanyubling bie. King kapamilatan na sana ning mayap ng alimbawa ning pamibiyebye ming Kristiyano, aso pandakasanang tumipon king meto ketawan king kayarian mo, ban kanita ikamingan, mirakayanan kami king ligaya mo, manggaman king alananga. Amen. Inga
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya arapan ng Diyos, sigpang mayupayan totoo. Tanggapan niya saning ginuy tindawong karinggamat mo, kingi kapuriang pong ikaligayang lagyuno, kingi kasaplala, tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O malugod ay pami, tanggapan mo la ring yayain na keka ning banal a kapulungan mong magsaya, bani kami dininan mong dalan, kinganti kaniting tula, kamtan mi nga lang hanggang ligayang bubunga na, ning pamanyubli ng mebyeng Kristo, tiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo mantabi ake kayongan, At kaya ka antimurin, itasyo rin pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo ang Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat ang pod matulid, sukat at makakabos ing puryan at pasalamatan da ka kapilan man at no karin man o Ginoo. Lalo na kaniting panahon na miyain niya i Kristo ing Paskwami. E napikakunwan dinaon in sarili na para kay kami at pamilata na kami ngalangpat na kingarapan mo. Bistaman mi daon niya king sakripisyo dapat ngeni ing korderong miyain king krus mabyeya kapilanman at mate pasibayo inyasat maglapo king tulang daralana niting Paskwa ring sablang tao king mabilog ayato magsayala antimurin ding sablang upaya ang pong anghel ning banwa daralitla king ligaya mo alangtok ng ngaming ang pupuri. Ikapining banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo, antimo intitipang ambon kareting ahin mi, ban pabanala nala at parakya kami, gawa na lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaon imbyena, kimpamaylas at kamatayan, kinwane yung tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso niya dinwang ne karingkayan disipulo, nga na, kuananye iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, hamidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwaning kalis. Pasibayang pe, pasalamat keka. Binyaning kalis kaning kayan disipulo nga na. Kunan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kekayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan.
Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan ang pompangasubli ng mebya ning anak mo, daraon miya keka iting tinapi nimbye at ing kalis ning kaligtasan. Lain mi pong pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, pansumuyo keka. Papakumbabaming ipagamo amo, kingi kaming ansan ang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ng banala Espiritu. Ganakan me o igpa in banala kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod. Kambe ng Leo ing kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong balayan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielananga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, San Jose, imbanal ng Esposo, ring sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburian, kaya kabaning panahon. Pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tuto kagom ning banala Espiritu. Pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ing matapang magkwento, makipagkwento keng estranghero, mekadyang manakit king sinubling mebya Ginoo. Anyawaran tamo iting sikanan, king panalangin tiro na mismo ning kaya katamong Ginoo, kaya katamo.
Ikabos mo kami king sablang marok, o igpa, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Bahan king kaso paning kaya kang pakalolo, parati kami kabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo pa yan, amponin ligaya, manggamang king alanganga. O Diyos, sa igpaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibya at magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabe parati kaya kayongan. At kaya kan timurin. Takitay king masayang paralan ng kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan kaya kawan po. In this meaning of this body and blood of Christ, your salvation to those who serve it. Nyoing kaya katang sinubling mebye Ginoo, ing menagumpe king kasalanan at kamatayan, papalad tamo itamo nga usanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka, dapat igkas may nga mano mo kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo ay dala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. Ho Jesus ko, sa salpantayanang ku, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maigit kin sablambage, at pag nasangku, intanggapan da ka. Dapat pawuli na ningin pinandit, era kaya tanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual kin puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at suka ka rin. At pakisan metong ken lubusan in sarili ko keko. Emo sane pa yung tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. O malugod ay pami, lingusan meng mipnong lugod, ining balayan mo at ding sablang biryan mong mibayo sikanan, kareting banala misteryo. Pagkaluban mula sana, mipaligayan alang kapupusan king panyatang ning pangasubling miye. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Luklok tapa po sagli. Kapabalwan po, kumpilan 2026. Agkatanla din sa blampengari at guardian, ban ipalista din karelang anak para kimpamagsadya kin sakramento ning kumpil. Ninuding malyaring ipalista, ding anak awume mag grade 4 kin daratang apasukan at detang mas matas pa grade level, high school o college ay pamiyakatanggap kin sakramento ning kumpil. Maganap impamaglista king April 25 at May 2, 2026. Itang alas 8:30 ning abak hanggang alas 11:30 ning abak king Paris Hall. Ding anak ibat king Barrio Bulawan at San Rafael, Montano mang karing-karelang bisitas. Banlalong mabilis in transaction. Agkatan lang mag-pre-register kapamilatan ning link ayakit king Facebook page ning parokya at catechetical ministry. Nanula po ring requirements, baptismal certificate, registration fee 150, lagyuda po rin tegawan at limos 150, balang tegawan. Kapiesta ni Maya Papastol. Ding makatuki ila rin tuntunan ding nobena anting kapagsadyan king kapiesta ning Maya Papastol. April 19, Domingo, Santa Ines, itapong alas 5 ninggat panapon, panalangin ni novena. At 5:30 p.m., banal a misa. Para naman karin tutuking aldo, 5 p.m., Rosario, 5:30 p.m., panalangin ng novena, 6 p.m., banal a misa. Ding makatuki, ilaring makatutok. April 20, Lunes, Santa Barbara at Concepcion. April 21, Martes, Parulog at Phase 2. April 22, Miyerkules, Balas at Maliwalo. April 23, Huwebes, Kabetikan at Kabambangan. April 24, Biyernes, San Vicente. April 25, Sabado, Duat. Ding makatuki naman ila rin tuntunan Kingaldo Kapiestan, April 26, 2026. 7 a.m. Banal a Misa, panimuna ng lubos kagalanggalang Florentino G. Labarias, DD. Magdown retablo sponsors, PPC, PFC, Catechist, EMHC at Madla. 9 a.m. Banal a Misa, panimuna ng Reverendo Padre Oliver Yalong. Dimpong magdawon, apostolado ng panalangin, Soldiers of Christ, Couples for Christ, Ladies of Charity at Madla. Itapong 11 a.m. Sakramento ni Binyag. Itapong alas 4 ningkat panapon, Banal a Misa, panimuna ng Reverendo Padre Jesus Layog Jr. Dimpong magdawon, Catholic Women's League, Ministry of Lectors and Commentators, Church Greeters and Collectors at Madla. Itapong 5:30 p.m., Banal a Misa, panimuna ng Arsobispo Emerito Pasiano B. Aniceto, kagumding kaparian kin seminaryo, dimpo magdaon, Fiesta Hermanidad 2026, Bulawan, San Rafael, Summerfield Homes, The Houselands, Pampanga, Altar Servers, Music Ministry, Media Ministry, Youth Ministry, El Shaddai at Madla. Kaya rin yung Banal a Misa, tuki king solemnem procession parangal king Ginong Jesus, ing Maya Papastol, kambe din santong patulunan din balang pastulan asakop ning parokya. Agkatanlangan pong makisan metong din sabla, kaniting kapag masusyan, anting kapasalamatan, kingalan at ng pamanantabi na kaya katamo ning Maya Papastol.
ngeni po agkatanda rin sablang mag-birthday at wedding anniversary ngening bulan ng April at talakad at munta gingarap para king bendisyon. Pasalamat tamo king Dios para karing grasyang tinggap dari ating katang kapatad, king Aldo ning karelang kebaitan, kaniting bulan, at ding sablang kapatad tamo, king Biera anting talasawa. Manalangin tamo. Ginong Dios sa miglalang king sabla, poporian niya at parang alaning banal mong lagyo. Mipnong kapasalamatan da kang poporian para king regalo ning biye, pigkalob mo karing kapatad mi. Bendisyonan mula kapamilatan ning kekang presensya at palibutan mula king makamal mong lugod. Kamtanda sana yung dakal pang tula karing banwang daratang pa at magparati lakek king kekang grasya. Pupuryanta ka naman o Ginoo banalaig pa para kimbuklod ning matrimonyo dareting miyasawa, gewaming kasalanting simbolo ning lugod ng Kristo at ning banal ng kapulungan. Ipaniga po mike kay tugtog mo, kareting miyasawa yung mismong kaganapan ning kekang lugod, pamatulan mula king lungkot da at kasakitan ban abitasada, king atsukang parati, busal ning kalipitan, king karelang pamangailangan, pabitasamong ikayng karelang kasopan, ating karelang tula, ikayng sibol at panibatan, ning sablang saya, kinlagyo ning igpa, po ning anak, po yung banal na Espiritu. Palakpakan tala po rin kaya katang kapatid ang mag-birthday and happy anniversary. Sige po, pwede na ko po yung balik. Manyawad ko pong dita ka o maragula kapanupayan ang pong dispensa. Karen pong dating mag-park keniking kilob ng Pisamban. Ano nga pansinan nyo po makasarala rin gates tamong madagol. Bang kanita po sanayan tana, magpark tana po, king kilwal, baneta mo po masyadong maskup kete king kilob ken insular. Pakisecure yun, alam mo po rin sa kenyo. Deta pong magkasakit lalakad, ang pong maka-wheelchair, pwede naman po diretso ang gagayatang pasbol, and then i-park na alam mo po, king kilwal ding e-trike daw, e-bike o bisikleta. Pasibayo, pasensya na ko po nepo. Minsan tamo mo rin. Pangkanita medyo manawaya pong bagyayin kaya katangarapan. Talakad tana po. Yung ginuman tabaya kaya kayungan. At kaya kanti mo rin. Duko yung buntok yo para kim bendisyon. O maganakang igpami, ilapit mo la rin sa blang tao kaya ka king kapamilatan ning pakalolo mo at gawan mo lang mapaminto kapilanman karing kautusan mo. Tanggapan niyo yung bendisyon ng mayupaya at malugod na Diyos. Ingig pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ingke katang kapag masosyan mi daw umena kayo. King tula, ingke katang Ginoo sinobliyang mebye. Salamat kin Diyos. Magkrasyang Domingo kaya ko nga po. No